minkarhi hinkwayo loko risimu leri tlanga ni tsundzuka hlayiseka Robert Khoza onge moya wena u nga ya mahlweni wa etela hi kurhula kama mjustano sewe chiwetani bako Kalamazoo Pops Muhammad kama kana lona FM hlekani Afrika Dzonga hlekani mingiselo mkana lona FM kono ngisela urko ikan hlekani loga kanisela urla Gauteng Mpumalanga North West Limpopo na uyikuma ku audio streaming yamngana lona fm.co.za president va endle swin'wana swa leswi swikomberiwa na hi vandla ra Democratic Alliance ra ku Tsusani John Steenhuisen tani holobye wa swa vurimi hi ndlela yele swi endle tani kambe ke leswi ku hlamariseni vanhu etimhaka ta ku thoriwa nakambe tanihi holobye wa nhluvukiso wa vaaki ka manana Dina Pule tanihi holobye wa holo andaka loko holobye lava va ri koho va vuye va susiwa xitulwini na vuxirho bya vona bya huvo yo endla milawu hi ndlela yaleyo ku ta ku vulavula ku tala matitwelo yo hambanahambana ntshema na wena ya twa matitwelo ya wehe makumenharhu Khotavuxika a ku ri tolo ri tile ri tlha ri hunda we u vone yini u twa yini handle ka hoyi leyi ni nga yi twa va ku Alexander van'wana va kha va ringeta ku phanga vusiwana na byo byi le ku hlupheni la tikweni ra Afrika-Dzonga vanhu va twa ndlala loko vanhu va kha va twa ndlala se a va ha swi tivi va khoma yini ko kayakayiwa se tin'wana ta timhaka leti kumbexani nga tsakela ku twa n'wangulo wa n'wina eka tona hi ndlela yaleyo Firoz Khan lava a va kha va ringeta ku kumbexani vumbhoni bya vona byi nyikiwa eka ndhawu leyi byi nga ta ka swi nga voniwi hi mani na mani va tlherisile vumbhoni bya byona bya hambileswi vengeri a va nge koti ku va kona hikuva va pfukanga se hoyi leyi na yi nge le ku yeni mahlweni loko hi langutaka timhaka ta le ka commission ya madlanga khoto yi arile ku tatana Cat Matlala kahle tatana Vusimuzi Matlala va hetelela va tikuma va tshama khotsweni nhungu wa malembe yi arile khoto swi nga leswi nga va kha yi ringanyeta ku kumbexani va ta fane va tshama nkarhi wo karhi hi ta twa swo ku ya mahlweni hi ndlela yoleyo na n'we hi twa ku n'wangulo wa n'we wu ri yini swi landzelela timhaka leta ta Medicare 24 tender liya yi nga hetelela yi va mulon'weni swinene yi koka swirho swo tala swa maphorisa na vurhangeri bya vona hi ndlela yeleyo kasi yin'wana mhaka leyi nga koho i ku vandla ra African National Congress ri teke xiboho xa ku mukhanselara loyi a nga ta hlawuriwa ka n'hweti liya ya Hukuri i fanele a yisiwa migangeni kambe swi tikomba ku kha ku famba na mintlhontlho yaleyo ku na vaaki ve le ward 19 loko ni nga hoxisi a Giyani va vilerisiwaka hi timhaka ta maendlele loko swi ta ka timhaka ta ku hlawuriwa ka mukhanselara va hehlaku leswaku lava va swirho swa ANC a va lavi loyi munhu a laviwaka hi vaaki a ni swi tivi ku swi tirhisa ku yini kwalaho n'we mi tirhaka swo mi nga hi nghena mi hi hlamusela swoleswo va vile se hi va nyike ravuntlhanu ku hi ta bula na vona kambe hi nga se bula na vona na n'we van'wana kolomu mi nga koho mi le ku hlangana na yini hi ku ongeti vaaki va fika va hlawula mukhanselara va ku hi lava mukhanselara loyi ivi loko va tshamini ka ti-branch ka leswiya mi swi vitanaka BGM swi tikomba nga ri a va pfumelela va tlhela va fika va nga pfumelelani ku ve mukhanselara loyi a nga mi yimela ku langwa i hlawuriwile a ni tivi ku va kha ku endleka yini hi byeleni n'we mi swi tivaka hi ndlela yaleyo na ku loko a mugangeni ku vhota vanhu va 400 muganga hinkwawo mi vitanisiwa ku yini ku va mi loko mi nga yi mi va mi ri kwihi mi va mi kha mi nga mi tingheni swa vandla rero mi va mi kha mi komba yini ni vula ku va ku hayi hi a nga humeleli loyi na tivhoti ta 400 ka i muganga wa le kwihi wa vana hi le ka manghena kwala ka vanhu va 400 kambe hi mtwinini ni la ku teka riqingho rero ka 0860002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911 handle ka sweswo mingisero me ni ta tlhela ni lava nakambe na mhaka liya ya ku va hi languta xirilo lexi ni nga rhumeriwa xoho hi vaaki lava va tirhaka masipala wa Bushbuckridge a va tirha tanihi vatirhi lava va EPWP va ku hina hi tshembisiwe ku ta ngeteriwa kontraka hi tin'hweti ta tsevu leswi nga endlekiki ka EPWP a swi endleki sweswo a ku ngeteriwi tikontraka ku ya hi milawu ya EPWP loko ni nga hoxi 12 wa tin'hweti kumbe 24 wa tin'hweti swi helela kwalaho ku ta nghena van'wana hi tshame hi va na nongonoko laha hi vulavula na van'wana kha va vilerisa hi timhaka ta library va ngheni ka EPWP yi rila ku susa vusweti se hi ku vusweti byi anamini byi andile swi vula ku mi fanele mi cincana loko ku nghena van'wana va huma ku ta nghena van'wana
kambe laha hi nga kona swi tikomba ngeti vatirhi lava va tirhaka EPWP vo lo hlamala hi hungu ri nghena ka WhatsApp group tolo ka masipala wa Bushbuckridge ri ku ntirho wa n'wina wu hela kwala leswi swa ku hi ta ngetela tikontraka a swa ha tirhanga ivi un'wana ku a hi mhaka ngopfu ya ku nga ri mhaka ya ku swi ta ngeteriwa a swo ndleriwa ku ntsena vanhu va kota ku va vhota vanhu ku va khanselara kumbe va vhotela vanhu ka tikomiti teti ku votiwa ka tona sayi mitwaneni hi nga se vitana va Bushbuckridge na ku ta twa n'we ya mi tirha koho mi twa ku hi mpela mi byerisiwa xisweswo ke hi ta kota ku va vutisa ku hi ni ndhava va mi byerisa sweswo a va langute yini loko va kha va hi ku swi vula ku loko ku ve ku ti ta ngeteriwa ivi ti nga ha ngeteriwi ku na loyi a nga ala i mani a hi ta lava ku tiva na ya loyi a nga ala yo hetisela ni nga si teka riqingho rero ka 0860 002543 i timhaka ta ngoma hi va ka hina ngoma loko ni vulavula na hosi Mdavula tanihi mutshamaxitulu wa PICC a Limpopo va te ngoma a yi biwi laha ku nga na nkwetlembetano kambe hi swi vonini yi biwile laha ku nga na nkwetlembetano ka Mswana hi swi vonini yi biwile laha ku nga na nkwetlembetano ka Khashani hi swi vonini yi biwile laha ku nga na nkwetlembetano ka Gawula kambe va te a yi biwi laha ku nga na nkwetlembetano antivi ku kumixani ni yo ka ni nga va twi kahle tlhandla kambirhi aka mujaji a yi biwile ngoma nakona ku na nkwetlembetano kambe premier va tsala papila ivi ngoma leyi yi pfariwa ka miganga leya ka mujaji hi mhaka ku yini ku na nkwetlembetano hikokwalaho ka yini laha ku nga na nkwetlembetano hi ku sweswi vaaki va Khashani na tindhawu ta le kusuhi va nyike maphorisa hi vurhangeri bya Brigadier Sirakwana 5 wa masiku ku va fanele va vone ku ngoma leyi la yi nga biwako yi rhurha hikokwalaho ka yini yi ala ya biwile ku ve ku na nkwetlembetano swa tiveka ku na nkwetlembetano ka timhaka ta vuhosi bya ka Dzumeri kambe yi biwile ngoma hikokwalaho ka yini se swi nga swi vula ku hosi Mdavula MEC Biskop Makamu Premier Dr. Popira Mathuba vele ku tlekeni vanhu loko ri ka va tleki vanhu ku ndleke yini a hi mitweni hi le ka 0860 002543 nakona ku eAfrika wa vulavula loko ve ka mujaji laha ku ri na nkwetlembetano ti pfariwile hikokwalaho ka yini ku na nkwetlembetano ngopfungopfu ka nkwetlembetano wa timhaka ta vuhosi loko ze va na nkwetlembetano ka timhaka ta vuhosi va nga ku hina hi tihosi hayi hina hi tihosi hi lava loko ku ve swi le khoto swi vula ku mfumo hi vurhangeri kusuka ka premier ka MEC ka mutshamaxitulu ve nge pfumeleli ku va na ngoma hikuva a swi tiveka ku hi lowo le ximatsini kumbe hi lowo le xineneni se hikokwalaho ka yini ku tlegiwa vanhu va tlegiwa vaaki hi mhaka yaleyo ya ngoma sa hi mitwenini kwala mi nga koho loko ri kumela ku hlamula kusuka ka ofisi ya premier hikwala loko ri kumela ku hlamula kusuka ka ofisini ya MEC Biskop Makamu hikwala loko ve mi la ku hlamula kusuka ka PICC hosi Mdavula hikwala hi byeleni ku swi te njhani ku a vele ku gunguleni kumbexana a vele ku vileleni ka Gawula i ntiyiso kambe ku na vanhu va vilelaku ku ka Gawula ku wela aka vuhosi bya ka Thomo van'wana va ku wela aka vuhosi bya ka Khakhala sweswo swi le tikhoto kambe ku biwe ngoma njhani ka Dzumeri ku tumbuluxiwe panel ya ku lavisisa kahle xiphiqo xa vuhosi bya ka Dzumeri i yini xiviko xexo xi na premier a va se teka xiboho ku va ri va ndla yini ku landzelela swibumabumelo leswiya kambe ku biwe ngoma hikokwalaho ka yini taka Mswana mi titwa kwala moyeni va kha va vulavula un'wana nghena ku hina ha vilela un'wana nghena ku i vulavula mavunwa a ku ri xikombiso xa ku kokelana kambe ku ala ku biwa ngoma hikokwalaho ka yini ka mujaji va kokelanini ina kambe ngoma leyi yi pfariwile hikokwalaho ka yini se vaaki va nga tlegiwi a hi mitwenini 0860 002543 ta ri teka riqingho rerani endzhaku ka leswi ula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani
Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena. 12 to 2 ni Nhlekani. Ai sunguleni hi loyi. Nhlekani. Nhlekani Botpet na muhumelerisi Ntindani. Ai bot. Botpet tangoma na titwa ne mara ni kombela ku toucha nyana ka leyiwani. Ya cabinet reshuffle ya tolo ya president. Yes. Hikuya hi section 91(2) ya vumbiwa bya la Afrika-Dzonga, munhu loyi a nga na matimba hi yena president ku appointa tiministara ta yena na ti-deputy ministers. Mara hi mavonelo ma mina ni vona ingaku ku na ku abuse this prerogative leyi president va nga na yona hi ndlela leyiwani. Loko mo cheka kahle tolo ku ve na ti-appointments leti va nga ti endla ta ti-ministers, mara ku ve na yin'we leyi nga stand out ka mina hi leya ya ku appointiwa ka minister Dina Pule. Mi ta tsundzuka Botpet, Dina Pule i minister loyi a ri minister of communication hi nkarhi wun'wana laha tsundzuka ku rhandza presidency ya mani. Minister Dina Pule wun'wana wa vaministara lawa va nga kumeka hi ku ya hi report ya advocate Thuli Madonsela ku i guilty hi nepotism, she was dishonest, and then ku va ku ri na issue ya wasteful expenditure. Laha ka swin'wana swa swihehlo swa kona i ku appointiwe muhlekisani wa yena loyi a nga nyikiwa contract ya vo ma 6 million rand. Minister loyi vulavulaka hi yena loyi a nga appointiwa tolo i munhu loyi a nga tlhe a yimisiwa parliament. I think a swi ri to sungula ministara a yima parlamente a kombela ku rivaleriwa. Na tsundzuka kahle speaker xa parliament a ka ha ri tatana Max Sisulu loko a kombela ku rivaleriwa manana Pule. Ivi tatana Max Sisulu va ku apology ya yena ya acceptiwa, so munhu wun'we accept apology yaliya. So mara nhlokomhaka lawani i ku president ya hina a yi le ku dyondzeni, and na ku ANC or vandla leri fumaku swi tikomba ri nga ha ri hava varhangeri hi mhaka ku sweswi ko recycliwa. Loko mo cheka kahle Botpet, this ministry ya social development yi ve na ti-problem from kwalaya ka manana Bathabile Dlamini. Ivi hi va na problem sweswiwani loko ku huma manana Sisisi Tolashi. Sweswiwani ku landziwa munhu loyi na yena a ri na ti-problem khale na khale. So ni vona nga ku president va exercise ti-powers ta vona hi ndlela yo ka yi nga ri kahle, hi ndlela leyi yi nga ku va onheleni ka profile ya vona as president. Because swi kombisa ku ingaku loko ku ri ku wena i onha xo karhi within ANC i ta tshikiwa nyana swi hola nyana i tlhela yi vuyisiwa hi nxangu yintshwa. So ni twi ku ri appointment yin'wana leyi ni vona ungeti it's shocking to our country, and loko ku ri ku yo ka yi nga challengiwi this appointment yi ta seta a wrong precedent ku munhu hambi ku ri na ti-findings to karhi against yena hi public protector at a later stage mi nga ha n'wi appointa munhu yaloye. Ene ku ve ti-findings leti ti hetelele ti n'wi koxa ntirho hi nkarhi wa kona. Masizisa so ni tsundzuka ku i va mani lava va advisaku president kumbe president yo ka yi nga hanyi kona hina laha hi hanyaka kona hi nga swi vona ku humelele yini hi manana Pule, kumbe swo va na category yo karhi ya vanhu lava na loko wo tshuka yi onhi xo karhi i ta rivaleriwa i tlhela yi vuyisiwa ka mfumo wa hina na. So loko ko va ku ri mina just an ordinary person a ni hleketi ku a ni ta yi kuma opportunity yaleyo yo ni tlhe ni nyikiwa position yikulu ya vuministara ni kha ni huma ka swikandalo swin'wana leswi nga on record. Ni ti nyiki nkarhi Botpet tolo ni langutisa clip leya ya le parlament laha manana Pule a va kha va kombela ku rivaleriwa amahlweni ka all parliamentarians. Namuntlha va tlhe va appointiwa, namuntlha she's a minister. Ni byele loko mi vulavula hi timhaka ta ku heleriwa ku nga va ri ntiyiso ku vo heleriwa tanihi vandla ka varhangeri kumbe ku na swin'wana swi susumetaka swiyimo swa
swa muxaka lowu? Va heleriwile va heleriwile a ka ha ri na ti-leader within the organization loko ku liki some information about the mayor positions la Johannesburg and Pretoria. Vanhu lava va nga recommend-iwa laha mavona vanhu lava vo fika va tryiwa ku gangisiwa hi ndlela yo karhi a hi vanhu lava va nga active within the ruling party. So loko ku ri ku a hi vanhu lava nga active within the ruling party swi vula ku a va na vuswikoti byo rhangela. Example leyi va nga yi endla yo appointa minister of police, acting minister of police. That acting minister of police a ni hleketeleli ku i munhu loyi a nga active ngopfu ka tipolitiki mara hi mhaka ku constitution ya va allow ku va kota ku ya hlawula one minister na loko ku a nga ri munhu wa tipolitiki. So swi kombisa ku ku hava vurhangeri why va nga tekangi a person who is within his party va hoxa laya ka position yaleyo taniya. So sweswiwani ANC ko recycliwa loko mo xiya kahle namuntlha munhu i minister of police mundzuku i minister of electricity loko se swi jika a hoxiwa ka portfolio yin'wana so i recycling. Kamara recycling leyi a yi sunguli namuntlha a hi khale swi ri koho swi leswi ku sukusela na hi 1994 vanhu lava va ri koho kwalaya a va ri vo va lava va nga fika va cincacinca i mhaka ya ku kayivela ka leadership kumbe ku va kha ku langutiwa experience. Ni la ku languteni vanhu vo fana na va Sirati Tomboweni xikombiso va ve holobye ivi va ya va governora ivi va vuya va va holobye. But experience na yona ya counter mara ku na ti-appointment tin'wana ni swona okay maybe a ku laveka experience fana na nkarhi wolowo loko kulukumba Tito Mboweni va vuyisiwa a va voni timhaka ta experience na ku track record ya vona a yi va vulavulela. So la ka manana Dinapule track record ya vona yi opposite a yi va vulavuleli yo kana le yo kombisa ku munhu na loko a endli swo ka swi nga ri kahle wa nkhensiwa at the later stage. Nimetwi. Thank you. A hi nga yi landzeleli ngopfu kambe hi ta ze hi lavela muhleri a ta na yona hi nhlekani lowuwani hi twa ku va ri yini ta mulava muhleri a ta yi angula laya ka hafu ku bela awara yan'we leya ku cinciwa ka cabinet na yona leyi khumbaku holobye wa ndzawulo leyi ya nhluvukiso wa vaaki i ndzawulo yin'wana ya nkoka ngopfu ku ya hi mina i ndzawulo ya nkoka ngopfu ku ya hi mina hi ku i ndzawulo leyi langutanaka na swisiwana swa swisiwana hi yo yi langutanaka timhaka ta ku vaaki va hluvukisiwa hi tindlela hinkwato hi ku angarhela hi yo yi vonaka ku thoriwa ma-social worker yo enela ya ku kota ku tirhana na vana lava humaka ndleleni ku ma swi twisisi na mintlhontlhotlhontlho leyi nga kona loko mo ri Afrika-Dzonga sweswi hi ri na mintlhontlhotlhontlho yo vana va chavi na ku famba va nga mbalangi vana va i mhaka ya ku vanhu va lava va fana va tirha na swoho ti-social worker leti a va le ka va tikomba va nga ri mavokweni ya kahle kambe swi tikomba ngeti lava tholaka a va swi hleketi ku i ndzawulo ya nkoka leya a ni tshembi ku na lava va yimisaka mavoko loko ri ku swa yimiseriwa voko ku va holobye kumbe ku va MEC va yi langa ndzawulo leya kambe hiyo phuphu ya tiko ra Afrika-Dzonga loko hi kha hi langutana timhaka ta ku Afrika-Dzonga ri talele hi vusweti swinene kambe ya mitweneni hi teri namuntlha hi la ku twa n'we 0860002543 kambe ke ni nga se mi twa ku ya mahlweni a hi amukeleni sesi lili ya Nhlavan'wana hi twa ku va ri yini bona i mahungu ya misava ya awara ya n'we ku ya ta va ya yimise ku yini nangona ku Afrika wa vulavula nhlekani Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani nangona ku Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lona FM kume na rin'we minute ku pela wara ya 12 nangona ku Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lona FM amkele n'wana mingiseri hi ndlela le ku na vanhu va ngeri ku tlula ku vulavula ka madzana nkaya wa vanhu va khomiwile Afrika-Dzonga tolo hikokwalaho ka timhaka ta madzolonga na ku phanga a mi phanga kwe amkele n'wana mingiseri lo nhlekani khalanga minjani papa mina hi pfukele hi nga vona but hayi pfukile I can't
na la ku avelana na n'wina leswi ni nga swi vona tolo na leswi ni nge le ku swi voneni sweswiwani ni ri laha a Mamelodi. inkombo Tolo Khalanga a ku bihini hi ku community ya laha ni tshama kona a yi famba muti na ximutana kha yi teka vanhu lava ka va nga ri ku na maphepha malawani ya ku tshama lawani South Africa. Va swi endlini Khalanga va kha va famba na maphorisa peaceful, mara sweswi ni vulavulaka na n'wina Khalanga vanhu lava va kona, so a ni swi tivi ku swi vula yini. mi ri yini Sweswi ni vulavulaka na n'wina va kona, lero a va fambanga maphorisa va voxe tivhenini a ni tivi ku a va yisa kwini. Sweswi va vuyini va kona sweswi and community sweswi va busy no vulavula ku ri se leswi va nga ta swi endla ta swi nga ha ri kahle. mara a va na matimba phela n'wina community a mi na matimba ya ku vutisa munhu ku i na maphepha ku ma na maphepha na. I ntiyiso walowo a hi na matimba, mara tolo a ku fambiwa na maphorisa a vo lo yima community yi nghena yi huma na munhu loyi a nga na maphepha, ivi maphorisa va cheka va kuma ku nga na maphepha va n'wi hoxa vhenini. Mara sweswi i kona va tele sweswi ni vulavulaka na n'wina. So a ni swi tivi ku maphorisa a va endlangi ntirho wa vona, mara loko va vutisa vanhu lava veri vo lo hi tshika loko hi fika police station va ku famba ku ri hi ya kwihi ta vona se va kwini na tindhawini ta vona. So a ni swi tivi ku ra hina hi ya kwini hi tiko lera hina. Nice. na vito mi hele matimba eko me puti ya mi nga heli matimba swi swa tiko leri swi swa tiko ra n'wina i ndlela yin'wana. a hi amukeleni un'wana 0860 002543 makume nharhu mune timbirhi ku bila ora ya 12 nhlekani. Inkomo Khalanga na vayingiseri wa Munghana Lonene. Inkomo papa. Mina ni tsakela hi ku vulavula hi timhaka ta local government election i Tatana Mawila a Silawa ka Ward 4. Ayi papa. Ni nghena hi xikongomelo xa ku vulavula hi timhaka ta ANC local government election. Halaka hina yi sungule hi vhiki ra 16 lomuya kun'wana ti nga va ti sungule before 16. So ku na xiphiqo xikulu aka mafambiselo ya local government election. Sweswi process leyi ANC yi nga yi endla yi endle hi rules ya kahle leyi rules ya kona yi nge loko va heta ku nominata bona as the member ta ANC kwalomu va va ku va nominatine kona va fanerile va famba va ya through aka the communities ta vona ku ya hi ward yaleyo leswaku loko community mi ri na munhu wa n'wina hina vanhu va hina hi lava i mune, kambe aka vanhu lava mune lava hi nga na vona hina n'wina tanihi community loko mi ri na munhu wa n'wina ma vula ku kwalani a hi voni munhu hina munhu wa hina tanihi community. Ivi community yi yimisa mavoko yo ku hina a hi voni munhu kwalani hi vona vito ra Khalanga. Ivi himpela va vona mavonelo ya vona va yimisa mavoko ivi Khalanga aka roll call loko va fika va rhanga va fika va hlamusela ti-process timbirhi leti hi ku ya hi rule ya ANC yi nga na tona. Number 1 va va hlamusela hi yaleyo ya police ku police yi ri loko mi nga voni munhu kambe n'wina mi ri na munhu mi raise mavoko mu ku mi vona munhu ku nga mani mi n'wi yimisela mavoko i policy ya vona yo sungula. Then ya vumbirhi va vulavula hi matric. Tatana Mawila mo ku tlhamutlhamunyana ku ndlela ku hi ta nyika van'wana nkarhi mi nga relaxi ngopfu mina ku na van'wana la layinini ya. So aka roll call leyi va nga fika loko va ta Silawa ku fike ku kumeka ku na vanhu va ringana 271 candidate leyi n'wana yi kuma 45 and then lowun'wana munhu a computer na yena kwalaha xitandini i kume 226 ya tivoti, mara loko va heta ku hlaya va ku i kume 169
hi lave ku ta tiva ku 57 ya ti-votes ti ye kwihi hikuva a ku humangi munhu a ku zangi ku va na answer. Hi tlhela hi ku kombela ku tlhela ku nominatiwa futhi again hi kota ku cheka ku vona ku 57 ya vanhu ve kwihi va ku mo nghenisa dispute yi nghenisiwini dispute and then na sweswi a ku si va na nhlamulo. Now question i ku munhu a nga kuma tivhoti ta le henhla loko hi jike ku jikiwe na switandi leswiya swin'wana hinkwaswo munhu yaloyo i le ka number 1 mara va jika sweswi va ku no munhu yaloyo hi ku a va n'wi nyiki tivhoti letiya ta 57 i khome number 2. Namuntlha va ri loko number 1 ku ri n'wanuna, number 2 ku ri n'wanuna, number 3 ku ri n'wansati. Ku huma n'wanuna laha ka number 2 ku nghena n'wansati a nghena ka number 3. Hi lave ku ta tiva ku policy yaleyi kwihi leyi vulaka sweswo. Na namuntlha na sweswi policy a yi kona. Leswi vulaka ku na corruption yikulukumba ngopfu ka ANC. Corrupt yikulu ku tlula mara yi ta va yi kha endleriwa yini hi ku a ni ri ANC phela a yi votiwi hi swirho swa ANC ntsena yi votiwa na hi lava va nga ri ku swirho swa ANC ku nga n'we vaaki laha handle tatani Mawila. Se loko ku ve n'wina vaaki mi lava mina ivi ku tlhe ku va voho swirho swi ala na sweswo swi la ku voti mani. Hi leswi hi ti vutisaka swona loko ku ri ku ko nghena ku ri vavanuna number 1 number 2 na number 3 ani ku nga ri na n'wansati va lava ku n'wansati va n'wi rhelela kwihi. Loko n'wansati a nga contestant kumbe contestii a nga khomangi number 1 kumbe number 2 i khome number 3 kumbe a khoma number 4 se va lava ku ta humesa mani ku ya nghena mani. Hi ku loko hi karhi hi landzelela policy leyi nga na yona a yi vuli ku yi ri ku fanele ku fambisiwa vito ra number 1 na number 2 a Little House. And then vito ra number 3 royal ntsena for reserve for the sake if number 1 ku wo fika a nga qualify hi ti certain reason kumbe number 2 a nga qualify hi ti reason teto hi laha manjheni va fikaka va tekaku vito ra number 1 va ri humesaku loko number 1 ivi na ti reasons to karhi leti ti ndlaku a nga qualify ivi va teka number 2 i nghena ka number 1 ivi va teka number 3 luya hi yena fikaka nghena ka number 2. Ku ve tatani Mawila hikokwalaho ka yini mi vilela a ni ri loko ku ri ku va mi nyika munhu loyi mi nga n'wi laviki mi toka mi nga voti yena so hikokwalaho ka yini mi vilela. Hi fanerile ku vilela tanihi vaakatiko hi ku number 1 i number 1 number 2 i number 2. Ni vula ku n'we mi vilerisa a ni ri loko se ku yiwa ku ya votiwa hi siku leri ra ti 4 loko ku ve kwala silawa a va mi nyiki loyi n'we mi lava ku yena swi vula ku loyi n'we mi lava ku yena mi ta fanele mi n'wi sindzisa ku a ti yimela hi yexe kumbe endla swin'wana i va ta kota ku va a voteriwa hikokwalaho ka yini n'we hi lava ku ta va tshikisa corruption leyi va nga na yona va corrupt vanhu va ANC hi lero va kambe mi nge vuli mi ku hi mhaka ku a silawa ku ndleke sweswo ivi mi ku vanhu va ANC va corrupt a hi so swi lulamiseni silawa hi rini karhi hi ringeta ku vulavula na a va hi ni tinhlamulo lava tipolisi a ti kona namuntlha na sweswi a ku hava na policy leyi nge n'wansati loko a ri number 3 i fanele a huma ku nghena n'wansati a yi kona policy yaleyo. mi ringeti ku hlanganisa na matsalani wa xifundzatsongo xa n'wina a ni n'wini Sabrijini i ntiyiso khalanga hi tsale papeni hi tsalela local ya hina office ya ANC hi tlhelela na Tsanini hi tlhela hi tsalela na region hi yimele respond na sweswi loko nhlamulo va nga hi nyiki nhlamulo ya hina hi lava ku va tlha va vuya ku tandliwa re-election again and va fanele va hi nyika tivhoti leti ta 57 loko va nga hi nyiki hi pfala switicha ku yi ku voteni. Bonga yi ku voteni vanhu va nghena kwihi phela vanhu lava votaka hi vanhu va ANC ba Mawila hi yo mhaka ni mi byela ku n'wina ku kasi n'wina mi ngo sindzisa ku loko ku ri ku ANC ka a matihlweni ya n'wina yi le ku ndeni biyada ma hambana na yona a swi vuli ku mi fanele mi pfala mi ku wa ku votiwa sweswo van'wani phela va lava ku ya votela phati vandla ra mina n'wina mi ri a ku votiwi Mawila bye katika na swi karhi wo tika lo nkarhi wo tika a hi amukeleni n'wana mingiseri 0860 002543 nangona ku i Africa wa vulavula enhlekani botketo mpfukile khalanga hi pfukeli papa minjhani n'we hi pfuke ngopfu ni khense ngopfu ku ni ku nkarhi aka boteri ku chimba mpala inkomo no ta vulavula hi leya tola yi endleka a tindhawu ta hina lomu ma yi kona ha Joni
no twa ni khensa ngopfu mfumo loko wu humesa maphorisa hi xitalo na ti-helicopter ti famba ti langutisa leswaku vaakatiko va nga koti ku lwisa vanhu vo huma handle hi tindlela leyi a va swi hleketise xiswona kumbe ku lutara kumbe ku teka swa vanhu va nga nyikiwangi hi munhu. Kambe ni ya va na problem ngopfu tolo swilo leswi ka swi endleka tolo. Ku na hina vaakatiko lava hina hi nga na tiyindlu kumbe switandi lomu Joni kumbe majarata hi ku hetiseka. Hikuva hina hi tlhela ku hi byela vadlaxi lava hina ku tumbelana va famba le henhla leyi mi nga humi ku va nga ta mi teka. Ni ya ti vutisa ku loko va byela vanhu va tumbela va nga humi a va nga swi ehleketi ku tirhumu ta vona a maheteleni ti ta sala ti nga ri na munhu na loko hi fambisa vanhu vo handle na. Ene nakona xilo lexi hi xi lavaka ehenhleni ka tiko ra hina i ncini. Phela tolo swi leswi ni heta matimba ngopfu loko ni vona vanhu vo tala va kha va tumbeta vadlaxi lava va swi tivaka vadlaxi lava a va na timfanelo hinkwato leti va nga tshama a tiko ra hina. Hi swin'wana tolo ni nga hela ndzi vutisa ku xana vanhu lava ta fambisa ku yini hinkwavo ka vona loko hina vaakatiko va tumbela. Nakona mfumo wa hina wu ta swi kota njhani ku secha vanhu lava a tindlwini wu va humesa hinkwavo tirhumu leti na tona loko ku ri hi mina ni nga na xitandi xi na munhu wa nga na mfanelo munhu loyi fanele a suka a famba kumbe ku nga va na ndlela ya yini yi nga endla ku vanhu lava va ku humesiwa a tirhumini na ku ri tolo leyi ti vutisa swivutiso vanhu tsandzeka tinhlamu ta kona. Se Butheti a xi le ku tikeni ka tiko ra hina. Tiko ra ka hina hi rhandza mali a hi ri rhandzi tiko ra hina ene hi rhandza hi rhandza ku vulavula ene sweswi swi vulavulaka hi nga swi mina endzeni ka timbilu ta hina. Mativa loko mi vulavula hi ku rhandza mali un'wana muyingiseri i ni byela tolo a vulavula hi timhaka ta Bafana a ku holobye Mackenzie loko va vulavula leyi na Bafana va va tshembise mali hikokwalaho ka yini ku fanele ku tshembisiwa vanhu mali ematshan'wini ya ku lwelani ndhuma na nduti wa tiko ra n'wina. Hi leswi xin'wana na xin'wana n'wina mi tshembisiwaku hi ta kuma mali mi ta kuma hi leswaku hina hi nga ri mali ko va rhavi leri a vuton'wini bya hina hi swi tivaka loko i nga ri na mali hi nge swi koti ku hanya ene ku ri munhu a nga hanya mali yi nga ri kona ene mali yi nga nyikiwa i nga endlangi swo byela munhu un'wana ku ta ku nyika yini yi nga ta mali hi ndlela ya Xikwembu. Se mativa hi Butheti hi swin'wana swi nga ni heta ngopfu matimba tolo. Mi khensile Butheti a no kombela ya 2 minutes ni ritinyela yin'wana mi nga yi vulavula ya ku swi nge koteki papa swi nge koteki sweswi mi nga vula swona mi pambule swona papa a hi kumeni van'wana hi twa ku vona va ri yini himpela ni vulavula timhaka to tala kambe a swi bohi ku mi vulavula hinkwato. A hi amukeleni un'wana 0860 002543 nakona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi twi ku mingisero mina ku angula ku yini hi twa ku timhaka leti munhu na tona ku nga va ku ri tihi. I am the product of the people of the world who have cherished the vision of a better life for all people everywhere in a spirit of self-sacrifice. Timinete ta 67 ntsena ti nga endla ku hambana ti cinca vutomi bya munhu un'wana. Leyi hi yin'wana ya tin'hweti to hlawuleka Mandela Month. Nyikela hi nkarhi wa wena kombisa rirhandzu u tirhela hi ri kun'we hi nga aka Afrika-Dzonga ra matimba. My people, open your eyes. #Madiba Month. Munghana Lonene FM makomba ndlela. Nakona ku Africa wa vulavula hi mamkereli inhlekani. Butheti Papa mina. Mfukile. Hi pfukile hi ngo vona but. Mfukile manata khoma le ya ANC local election government le ya ti hlawula ti councilor. Mina ni Mashinzi no huma ka ward 8 leyi katsaku Dzingidzingi Bode na Maswanganyi hi vita ku Mabodzi. Ina wadi yo katsa miganga le minharhu ami loko ami kona ka voters roll ne am talangi muganga leyi kulile mana yi nga fanele ngi ve wadi muganga un'we u fanele va wadi. Hayi akarhi a swi kondletela sweswo ka nkarhi lowu taku hi ta meka sure ku vanhu va register va tele. Inkomo yana ni mahlweni. Swiphiqo leswi nga koho Butheti ne ku ve na ku hlawula aka vaakatiko la more special ka timembara ta ANC laha ti nga
huma na munhu loyi ti vonaku ingaku hi yena a nga ta va rhangela hikuva a winini hi ku ya hi tinambara mara swi tikomba ku ri na mukhanselara loyi a ri kona before kumbe loyi a nga kona currently a humaku ka tiko ra ka dzingidzingi endzhaku ka ti-outcome ta mukhanselara lowu sweswi vaakatiko va n'wi lavaka a humesa xitatimende xa ku vaakatiko va ka dzingidzingi va xavisise tiko eka bode swi nga ha twisiseki ku vikhanselara lebyi i vuhosi kumbe i vundhuna na hi ku sweswi hi ri vandla ha divideka hi mhaka mukhanselara loyi a nga laveki ku amukela na van'wani va vaakatiko lava tshamaka ku linka mhaka ya tipolitics na vuhosi swi endla ingaku mukhanselara lowu a ri kona a yima na vuhosi byo karhi kumbe na ganga ro karhi mara sweswi ku mukhanselara loyi a nga wina i ta a karhi a huma hala ka board swi tikomba ku ri na ku koka milenge va nga n'wi lavi ene a karhi a sapota na hi van'wani lava va nga ka top 5 kumbe xandi lava nga varhangeri va ANC emugangeni se mina a ni ta ku loko ku ri ku tekana vanhu a va amukeli loko va luzile ku fana na nkarhi walowu ya va nga kota ku wina hi wona because sweswi swo tikomba ku ingaku ka ANC ku na ku kokakokana kumbe ku na corruption leyi va nga laveki ku yi byela ku i ncini lexi va benefitaku xona loko ku ri hikuva akatiko sweswi va ku va famba na xipoko ivi ku rhanga vona lava a va fane va amukela va hi rhangelaku ku va voho va omaku ku khanselara loyi a nghenaku a amukeriwi va ku ku xavisiwe tiko hi timembara leti nga votela khanselara lowuntshwa loko ku ri a swi kota kasi a ku ku vota vaakatiko kasi ku vote vaakatiko ene na tiko hinkwaro lomu emugangeni va lava mukhanselara loyi sweswi ni vulavulaku yena mara the outgoing councillor na van'wani va vukosi byo karhi ni nga ta ka ni nga byi mention hi vito hi vona va vonaku ingaku sweswi vikhanselara hi ku byi wele hala ka muganga lowun'wana wu nga wa ka bode kumbe byi la ku komba byi karhi byi la ku wela kona loko ku ri ku vaakatiko vo tshika va vhota hi ti-4 va a wina a va swi lavi va lava va ri ku xavisiwe vikosi hi mhaka ku luya a ri kona i fike a dya hi tinambara loko varhandzi na vaseketeri va ANC va ya hlawula se mina a ta vote pad ku swilo leswi ingaku swi humelela ngopfu a Giyani ene hi suka minkarhi yo tala leswi nga endla ku Giyani yi hlupheka hi ku vikhanselara a byi tekana hi vuxaka na xin'wana manana na matholere ya koho a Giyani a mi ta hi kumela vumadaje va ta tlhela va repeat leswi va nga swi vula kwala ka Munghana Lonene ku mukhanselara aka lembe leri emigangeni i fane a hlawula hi vaakatiko ku va vona va nge hina hi lava lowu a swi nga tirhi leswi swa ku hi ku mina le ka ANC for 10 years a ku ri na layini leyi a hi kota ku dya yona hi nge pfumeli ku munhu un'wana a ta hi nghenelela i problem leyi hi nga na yona ka wadi 8 leyi katsaku kambe hikokwalaho ka yini mi lava hi vitana tatana Madaji phela tatana Madaji a hi ta va vitana loko ku ve ku na hasahasa a ku na hasahasa ma yi tiva milawu mo ka mi nga la ku yi landzelela milawu ya tiviwa mara loko ku ri hi ku rhanga varhangeri va karhi va la ku enforce candidate ya vona hi za hi twa swi fanerile ku ingaku loko swo tshika Madaji a swi vula aka xiyanimoya va nga mihleketo leyi va nga na yona yi nga kota ku hangalaka because sweswi aka tiko leriya swi ta vona swi tikomba ku ri na hasahasa ya vuhosi se byi khapele aka tipolitics laha sweswi munhu loyi a ri khanselara a lavaka ku muakatiko wa ka bode a nga vi khanselara hi ku va ri ku xavisiwe vikosi loko kasi vuteka yini okay vuhosi byi ndisa ku a ni lavi hi vulavula ngopfu hi swona kambe ni nyikeni xifaniso maximzi xa ku a ni mi ti vurile ku mi te yin'we maximzi ni nyikeni xifaniso maximzi xa ku vuhosi byi ndisa ku yini ka bode ne le ka dzingidzingi i dzingidzingi i bode ne le kwini kambe ka vunharhu Maswangayi dzingidzingi bode na Maswangayi i wadi yin'we i wadi bode yi wela ka vukosi bya ka Nhlaniki ivi aka dzingidzingi ku na tindhuna timbirhi tinharhu ku nga timbirhi ti wela ku ka Nhlaniki yin'we yi wela ku ka Ntaku yi wela aka vukosi lebyiya ingaku bya ha kuluza battle ha khale ngopfu ivi ku na ndhuna aka Maswanganyi yi wela ku ka Nhlaniki so candidate leyi a yi ri kona a yi wela ka vuhosi lebyi sweswi byi nga haleteliwa muthotho ta swi veka hi ndlela yaleyo se ve nge loko ku ri hi ku khanselara o huma aka vukosi bya ka Nhlaniki swi ta vula ku vuhosi bya Maswanganyi byi karhi byi xavisiwa hi vaakatiko lava sweswi ve nge mukhanselara loyi a ri kona a va ha n'wi lavi that's the problem
ene sweswi swi gina va la ta swi tirhisa na le ka tipolitics loko vaakatiko va ku va lava xipoko nkovani va lava xipoko hi leswi xipoko dumini ku i ta tirha hala a ward 4 ward 8 xi ta tirha xi tirhile ene xi le ku tirheni xipoko so vaakatiko van'wani lava a va ri ka ANC khale va na candidate ya vona kumbe ti-candidate ta vona kumbe councilor lo ri kona u lava ku enforce ku va ka ha ri yena for next 5 years ene vaakatiko a va swi lavi sweswo swi tlha swi boha hi ku va tlha va swi vula na lomu tikhorweni kumbe ku va yena mukhanseleri loyi a fake hina tanihi timembara ta ANC a vula ku vaakatiko va xavise tiko hi nga ha swi twisisi ku i yimela vuhosi kumbe ku yimela ANC na nametweni Mashems kesi inkomo kahle ANC leyi mo lava ku yindzisa ku yini vakayini a mi swi lavi ku yi loko yi ku okay tihlawuleleni mukhanselara i nyipi loko yi ku hi mi tisela mukhanselara i nyipi kahle se swona hi swihi magarivali namhleri good enough mashikh hi hafu ku bila awara yan'we hi ta va kha hi languta ka ku cinciwa ka cabinet na ku kombisa ku ka vanhu va nga tsaki hi ku thoriwa ka manana Dina Pule tanihi holobye wa ndhawu ya nhluvukiso wa vaaki eAfrika-Dzonga hi ndlela yaleyo mi ta tsundzuka ku hi lava va nga pfala holobye Sisisi Tholashi lava va nga hetelela na vo va kumeka va pfuveke ka swilo swo tala swi ka ndhawu leyi va ri ka ndhawu liya leyi ku ya hi mina yi nga phuphu ya tindzawulo ya Afrika-Dzonga loko hi kha hi languta ka timhaka ta xiyimo xa vaaki na hi laha vaaki va nge le ku hluphekeni hako laha tikweni loko ndzi vona vana va kha va nwa byala va ha ri vantsongo ndzawulo liya yi va yi kha yi tsandzeka ku tirha ma swi vona a yo va ka sasa ntsena ni mahanyelo hi ku angarhela hi yo mhaka hi nhluvukiso wa vaaki ti-social worker leti ti fanele ti thoriwa ti languteriwa ka ka ndhawu leyi se loko ka ha ri na ku cincacinca ka vaholobye ku ndliwa yini na yini na yini na nkarhi wa ku tshamisekisa ndawulo a wu kona un'wana mi yingiserile nhleka aye Budpet papa ni vula na xikala vito ku fika la Dzanini inkomo xikala vito ayi ne tala ku vula hi lava March and March va tolo nkarhi ra ku va ni va khensa because va hundzuke ti-voice ta tinghala leti ti nga thepeka laha tikweni na swinghalana vana va hina va le ku nyikiweni ka tinyawupe ku siku rin'wana va nga vi na marito eka mfumo wa ANC va va yenga hi nyawupe swa va ta kota ku ya vhota va nga koti ku languta mahlweni ku ve hi vatswari va voho hi nga tinghala hi xaviseriwa mazenge ya ti-fake u rhufela yindlo namuntlha mundzuku loko u vuya mazenge ya kona u nga ku laha swi la eka dzodzo ya ku tshwa se a ni ta kombela vaakatiko hi yima hi lunghisa swilogelo swa malima leswi a nga sungula ku vanhu va le handle a va yi va kuma ku tiphina leyi va humaka kona and machi ya tolo yi fambe ku kahle hi ku hina leswi hi langutele swo a hi ku luta lava ngo luta i vugevenga hina hi lava ku kombisa mfumo wu twa leswi hi vulaka swona and if mfumo wu ta hamba humesa ti-600 million loko vanhu va ku va ta kombisa ti-voice ta vona hi ta vona va ta kha va yi humesa na nkama lowu ta ku na because ma South Africa hi twa ku va Budpet ku le ku tikeni namit kambe hikokwalaho ka yini milangi ku va xikala vito swilo leswi mi nga swi vula hinkwaswo hi sweswi va maAfrika-Dzonga van'wani va yimaka na swona kambe milangi ku va xikala vito i mhaka yini xikongomelo xa n'wana hi ku duma ni mi twile papa inkomo papa khensa swinene ma vona loko ni kha ni kutani ni kha ni la tatwa ku ngomi angula mi kuyini mi khomete hi timhaka ni le ku languteni la a ni kha ni languta hungu rin'wana ra ku khale ka president a va endleli vakulukumba lava va nge le ku laviweni la Afrika-Dzonga va ka Gupta a ni tivi ku swi nga va swi ri na ntiyiso ku fika kwihi kumbexani i AI kambe loko ku ri ku hi swo ku va xiyimo xi ri hi fike njhani ka xiyimo xa muxaka wolowo ke se i nkarhi wa nhlokomhaka a hi dzikeli hi anamisa miehleketo Afrika wa vulavula ni vula hi ku ve na nkarhi lowa ku nga hetelela tatana Xivambu va vhaka ka kereke liya ya le Malawi loko va hi vhakile loko va vuya ku huma switatimende hi a va fane va a na ha swi tivi kambe tatana Xivambu va fambisiwa ku yini ku va vhakele kereke
kumbe va fambisiwa ku va vhakele munhu loyi a nge le ku laviweni Afrika-Dzonga. Tiko lera n'wina leri 0860002543 Nhlekani. Aye, but Papa. Nabashumi. Aye, Papa. Ka Afrika wa vulavula. But mina la ta vulavula hi vona va lava ka tolka march and march ka vanhu lava kuma ile handle. Vanhu lava nga tlherisiwa lava va ha tlhelaka. Ingaku vatsongo ka lava nga kona la lava nga ha sele la. Hikuva va mastende va byela ku vula ka mluya mingiseriwa wele Mamelodi na ku halini ani vakachila ni ri hala Thembisa halini a va ha tile ngopfu. Government a endli plan yin'wanyana loko va ha ri kona vo tala swinene va tumbeta va mastende. Hi swona leswi ni swi vonisaka swona Botpet ka ha tele swinene. Mabazi lama va ku lava to titireni ti karhi ti landzelela ti haketele 100 wa maturukisi karhi va heleketa kwele makaya va ha tele ku tlula hina vinyi va tiko. Mi fike njhani ka tinhlanhla ta tin'wana? Ku ani na va vona kwala lokixini kwala. Se loko mi va vona kwala lokixini rero n'we mi ku va tele ku tlula hina vaakatiko mi vula kwihi mi vula kwala lokixini rero? Ya se nge vi hina va ta ka mo hina vaakatiko kwala lokixini leri hi nga ka rona. Iko ane hina van'wana hala hi nga kona mi kuma kwa hi va vo mi kuma kwa hi va hina hi va vona ku hina hi nga na vona hala malokixini leswi va nga tarisa xiswona. Ene va swona va tale ka lokixini rero mi nga ka rona. Ne mi twela. Amsoka la man'wanyana a va talanga. A hi tivi. Tatwa van'wana ku va ri yini papa na khensa swinene a hi tseleni lava nga siya mahungu na misava ya awara yan'we. Nhlekani. Ayo Botpet. Papa mina. Minjhani? Na valava n'wina ke. Epfumile ebank la ka Gawula ne. Enkomba. Mina la ngala ka lowu pfumaka mintirho South Africa. Ya mata ma vona government yana a yi tekisela yasi. Serious. Mata loko ni famba ni suka ni ya PE nhlangano na vana va kombela swakudya xitaratini. Ni suka PE ni ya Capture kumbe va kombela swakudya xitaratini. Ni ya ePicton kumbe va kombela swakudya xitaratini. Ni ti vutisa ka government leyana yi tirha hi kahle. Loko albon nga ri na ntirho na yena government leyo. Loko mintirho yi tele ngopfu South Africa vana va nga kombeli swakudya xitaratini. Mintirho yi tele so va tlakuka xixa hi wani. A va fanele va endla ku munhu fanele a pension hi 60 years. Vanhu vo tala va dawu mintirho ya ku nghena youth leyi. Youth so swi bilisa a tidopini na swilo leswi hinkwaswo mintirho ku hava. Mara yi tsandzeka ku ta na solution. Yi ta mavelevele ku se va ngetela ku from 65 to 67. Vona se kwalano se va endla swilo swi va worse. Mintirho yi oversege kona at all. Mara n'wema ku heta ku mintirho yi tele phela. A hi n'wina ma ku heta ku vula kasi mi vula ku yi tele ku vula ku la ku ta hlongola van'wana ku ta nghena van'wana hi swo ku tala ka kona mi vula ku swona. Exactly. And phela bona sweswiwani munhu i na 65 and then maybe na 62 to 65. Munhu la nga ha koti nchumu a nga ri productivity to munhu walowo. Kambe na ku ya mahungu na misava buta mene kambe ku tala ka mintirho a swi hlamuserisiwi xiswo sweswo hi ku munhu u va a kota ku tirha loko a lava ku tirha a tirha loko va ku mintirho yi tele loko va ku mintirho a swi vuli ku loko n'wina mi hlangana na munhu a ri na 60 years a nga swi koti ku tlakula a nga koti ku tirha swi vula ku hinkwavo va swi koti ku tirha un'wana i hete na Comrades Marathon a ri na 87 years se ma swi vona ku swilo leswi a hi yeneni mahungwini papa la mi ta ku kona mi tela mi jike kule ngopfu hi nge lungi hi nge heti a hi khumeni mahungu ya misava ya awara yan'we na sesi Lilian Hlavan'wana. Sesi Lilian Nhlekani. Aye Nhlekani Botpet na mina ungena makeni mo hi mporofita Botpet. Mativa ti-elections at the-local government is going to be a game changer la tikweni ra hina. Mi tsundzuka ku ri ti-bylaws ti endla hi timasipala ku ri ku va na order lomu madorobeni. Swi nga leswiwani loko vandla leri hi fumaka ri nga yimi hi milenge vandla ra ANC na mi byela Botpet ni le ka timasipala letitsongo ni vula ti-local municipalities vo Greater Giyani vo Musina vo Tzaneen na tin'wana ku ta ngheniwa ka inani ka GNU ti ta va ti ta hayeka timasipala Botpet hi pace leyi ku famba ku yona loko va nga khomi switiyani awa ti ta vuya. Very yini tindani ni kopa mi ni sungurisela vona very swi njhani sesi la
Aye, inhlekani Botpet namela ungena mageni. Mo himporofita Botpet. Mativa ti-elections at the local government is going to be a game changer la tikweni ra hina. Mi tsundzuka ku ri ti-bylaws ti endla hi timasipala ku ri ku va na order lomu madorobeni. Swi nga leswiwani loko vandla leri hi fumaka ri nga yimi hi milenge, vandla ra ANC, na mi byela Botpet ni le ka timasipala letitsongo ni vula ti-local municipalities vo Greater Giyani, vo Musina, vo Tzaneen na tin'wana ku ta ngheniwa ka inani ka GNU ti ta va tihanga, ti ta hayeka timasipala Botpet. Pace leyi ku fambaku yona loko va nga khomi switiyana hawa ti ta vuya. ya tihangi leswi swa ku mu kuma ku a ku na vandla leri nga nyikiwa matimba ya ku va ri hetelela ri fuma ndlela yaleyo. Mina lexi ni xi vonaku xi nga hetelaka xi nyanyisa xiyimo xolexo hi sweswi swa ku mi nyikiwa matimba ya ku langa mukhanselara mi tlhe mi lava ku swi pfuvapfuva. Ni ta va ni handle ka loko vo cinca ku na van'wani va ward 19 a Greater Giyani veketi va lava ku tata va ta vulavula hi va vekele nkarhi wa Ravuntlhanu. Loko hi hete ku vulavula na vona hi ko hi nga ta se hi ta vulavula na va xifunda ku nga va va xifunda ntsongo kumbe va xifunda hi ku angarhela va ta hi hlamusela hi ku swi nga hetelela swi onhela ro vandla loko ku ve amile ku twananeni hi timhaka ta mahlawulele ya lava va nga ta hetelela va khanselara ka tindhawu toleto. Kambe ntirhi na hala ku twa n'we hi ku mi khome timhaka nkarhi wa n'wina namuntlha nomboro hili ya 0860002543 eka Munghana Lonene FM. Va ri yo kuningi vutomi byi na swiganga na swirhelelo naswona masiku a ya fani, man'wani masiku ya antswa ku tlula man'wani naswona loko swilo swi tika ntshikelelo wu va wa xiviri. Hi mhaka ya sweswo ku nga ri khale hi ta burisana na va ka Metropolitan mayelana na No Lapse Funeral Growth Plan leyintshwa, khava yo lahla mufi leyi ku pfumelelaka ku hakela ntsena loko u swi kota, ku engetela ntsengo loko u ri na malinyana yo engetela, kambe yona yi tshama ku kurisa nsirhelelo wa wena hi ku famba ka nkarhi. Tshama u yingiserile. Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena. 12 to 2 ni nhlekani. Hi loyi un'wana mingiseri nhlekani hi mamukeri laha le ka Munghana Lonene FM. Nhlekani he kokwani Khalanga mukhaseleri wa le Bush. Aye papa hi hlayisiwile. Kokwani Khalanga i la ku nghena ka leya match and match leyi. Leya match and match yi fambe kahle etindhawini tin'wanyani, kun'wanyana a yi fambangi kahle, kambe lexi hi xi khensaka i ku tindhawu to tala hi leti a ti ri na vuhlayiseki. Mara kokwani Khalanga ndo va na khonsanyana ya ku loko i nge match leyi yo langutisana swinene na vanhu lava nga matihlo ya ku South Africa a yi hlayiseki, a swi ta va saseke ngopfu. Hi mhaka leyi van'wanyani va va langutiseri kumbe lava maphorisa va titsumisana ngopfu na George. Mi ta titsundzuka sweswi mi tin'wanyana ku le Mamelodi van'wani va khomiwini tolo va tlhe va vuya. Rin'wana ra masiku ni vulavule na n'wina kokwala kokwani Khalanga ni nge ku khomiwe ndhawu leyi ka yona mina ku khomiwe 139 va ku a va na maphepha ya ku va la tikweni. Okay, siku leri landzelaka vanhu va ta huma and a va yo humesa hi maphorisa va yini a jele, mara the following day va humesiwa. Se minkarhi yo tala mi va na xivutiso xa ku hi fike njhani la. Lexi endlaka ku hi za hi fika lomu kokwani Khalanga i ku vanhu a va rhandzi entirho wa vona. Swi vula ku n'wina loko ingi a mi rhandzi ntirho wa n'wina kwalano mi nga kona kokwani Khalanga a mi ta haxa kahle hi siku ra payday. Se loko ingi vanhu lava nga tihlo ra tiko leri va wu rhandza ntirho wa vona ni ku hlayisa tiko ntirho wa vona kumbe tiko, a swi ta va swin'wana swo olova kokwani Khalanga. Hi ku hoyi leyi hi nga ka yona yi ta fika laha yi vangaka rivenga rikulu ngopfu ematikweni hinkwawo ya vanhu lava namuntlha va nga le ku tsutsumisiweni. Siku rin'wanyana kokwani Khalanga va ta kuma nandzu lowu ka va nga wu endlangi. Hi mhaka leyi sweswi van'wanyana va le ku tsemeleriweni hi ndlela yo yaleyo a tikhoneni. Se matiko lama ma nga la tshama le tlhelo ma langutisa ku South Africa yi le ku endleni ka swona. Mindzuku kokwani Khalanga va fane va famba va ya le sirheni ra kokwani Hlathi ene mi ta famba na mina. Se loko va fika va ku
kokwani Khalanga musi n'wina hi n'wina leti kwenda ka n'wina mi nga hlayiseki vanhu ende n'wina a mi nga ri eka swona sweswo ende hi fanele hi twisisa na hina tanihi vanhu va le handle leswaku ku va na mpfumelelo kumbe ku va na maphepha i mhaka ya kahle ngopfu evuton'wini bya vanhu kokwani Khalanga. Ntiyiso ngopfu sweswo vana na maphepha loko mo va na maphepha xiyimo lexi hi nga ka xona xi nge fiki laha hi nga kona munhu. Ya so ma ku tiva n'wina leyi ku nga na sirha ra kokwani Nhlati. Kokwani Khalanga ndzi te ni ta famba na n'wina famba na mina loko ya ku vona na ku ya ku vona ni mi twi. Nkenzile baba nkenzile 0860 002543 9 timinete ntsena bila wara ya 10 naro nongonoko ya Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM na riteka riqingho ra rhandza ka lexi. Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani. Sweswo mingisero Munghana Lonene FM i 10 na 50 minute bila wara ya 10 naro ai ku mingisero mina ntsundzuxa sira Professor Mambai Nhlati ungeti moya wona unga ya etlela ya kurhula ndlela leyi un'wana wa vaseketeri vakulu va xitichi lexi na nhlangano wa xiku angarhela lava nga etlela vurhongo lebyikulu. Vanhu vo tala va vutisa kahle kahle lava nga vekiwa ko hi kwihi vo tala va swi kotangi ku tikuma va ye kunene loko va ya vekiwa kambe ntshemba ku va ndyangu va ta kombisa ku hi kwihi ku fanele ku va tindhawu tin'wana ta vupfhumba loko nghena a Mozambique loko nghena Mozambique fanele swi tiva ku okay nena liya yi tlele laha ma swi vona ku fanele ku tiveka ku kombiwa vanhu va kota ku ya va ya ku vona maka kona kambe hambiswiritano hi amukele n'wana mingiseri nhlekani Buthut na vayingiseri but mina ni la ku hlamula ka liya ya ngoma but liya ya ngoma ni twa ingaku swilo leswi swo ndliwa hi mavomu na loko ku ve ku ri ku hi ku vanhu va ka va vaviseka a va ha ri na mhaka na swona because sweswi swi tikomba hi nga ri ko va project ya munhu because loko ku ve ku ri ka Dzumeri ku ri na dispute ya tihosi no pfumela ku migingiriko hinkwayo a yi fane yi yima mara loko mi languta swi ya swa ha ya mahlweni loko i landzelerisa va ku hayi lava va PICC va ku byela ku lava ya va bila lava nga phemiteriwa ku ba koho mara hale ka Dzumeri hi karhi hi swi tiva ku aka Dzumeri Khashani yi le hansi ke le ka Dzumeri so swi tikomba kahle ku swilo leswi va ala va swi endla because ni ta kombisa hi ndlela leyiwa hi ku loko i zama ku va kombisa ku ya swi twa ku permit i ya kwalaha why n'we mi nga tangi mi ta rhanga mi ta cheka i nyika njhani munhu xilo i nga rhangangi i ya cheka more special ya leya ka Dzumeri because a ku ri na ndhawu khale na khale swi vula ku hi leyi va fane va leyiwa a yi fanekele yi ve na special attention kahle kahle ku yi landzelerisa kahle before swi fikelela laniwa no vona i nga ri vo hoxa rhambu aka community na miboha ngoma because community se ya tikombisa ku la ku tuvukisa ndzilo laya ene swi sweswe swi ta va swi nga ri kahle ku ve swilo leswi va nga hi government wa hina kuve loko kuve ka hoyi ya muxaka lowu ya nkwetlembetani lowu fambelanaka na timhaka ta vuhosi yi ndliwile hala ka mujaji ivi yi pfariwa ngoma hikokwalaho ka yini yi nga pfariwa ngoma ya ka Dzumeri kuna a yi nyikiwangi ndhawini yona xivutiso xexo a xi fanele xi ya direct aka lava va ndlaku swoho hi ku hina hi ri community a ho tiva ngopfu nchumu ho tiva ku hosi ya hina i hosi Dzumeri mara mi ta tsundzuka Buthut phela ku hlonipha ku sungula aka vo varhangeri va hina hi tiva ku hosi ya hloniphiwa that's why hi hlundzuka loko ya hina hosi yi nga hloniphiwi ku ve letin'wana tihosi ti le ku hloniphiweni hi loko ku ndleke yini i wari ya hina hi ri community ene hi nge pfumeli ku madlala luwa wu chela kwalaha wu nga beriwa ku nga ri ku kona so voho a ni swi tivi n'we mi nga hi pfunisa ku yini handle ka ku hi fikelela ka ku swi ndla i nga ri ku va na madzolonga or something a hi swi tivi nga hi pfunisa ku yini mara kwalani swi ta fika loko hi nga pfuneki hi mhaka ya ku swi vava ngopfu phela sweswiwa hi vulavula tiko ri yime hi ndlela leyiwa ri yima hi ndlela leyi hi mhaka ya ku swi va nga hi voho varhangeri va hina
nawu yini a swa ha hloniphiwi hi vula ku vanhu va hloniphi nawu hu vo va nga wu hlonipheki va lava nga wu veka nawu walowa swi vula ku vo va lava va hosi Mdavula va premier va MEC Bioscope Makamu hi va fanele va pfuna ku swiyimo swa muxaka lowu swi kota ku tshamiseka ku loko ku ve ndhawu leyi nga biwa ko a hi kona a yi ya biwa la ku nga kona. Mina ngo hi tshamile Bootpet hi tshame kwala hi nga tshama koho meni kwala ni nga kona n'wi kwala ka radio na ta mi kombisa something mi vula ku tika yini loko va swi kotini aka mujaji ku yi pfala kusuka phela ka mujaji va va vi tingoma to hlaya ku ya pfala ngoma yin'we na ku pfala tingoma to hlaya i tikela hi leyi yin'we leyi wa ku ya yi pfala na no la ku vula ku hi leswi ni vulaka swona ngo hi karhi hi swi langutini swilo leswi swi na mali xikarhi i project ya munhu wo karhi ma swi twisisa ene loko mi cheka ku dlawa vanhu va dlawela munhu wun'we kumbe vambirhi community ku nga vi na ntshamiseko atikweni ku pfariwa mapatu ku ndliwa yini maphorisa va tsutsuma va hala na hala hi mhaka ya munhu wun'we mara Bootpet a mongo ku yini ne ni vula ku vutlhari lebyiwa kasi yo famba hi byi lavela ku hlukumeza vanhu van'wanyana na kumbe loko hi ku hi la ta va rhangela vanhu hi la ta va rhangela ku va na ntshamiseko ivi na va swi twa ku vele ku fambisiweni na phela swi vava ngopfu loko i tshamini i swi twa ku hala va pfale mapatu loko va pfala patu i swi vona ku va ze va pfala patu a va yingiseriwi mara voho lava varhangeri va lava ku yingiseriwa loko va vulavula ivi va hemba every now and then vonani community a yi lavi swilo swo tala hi nge vulavuli swilo swo tala ku pfala ngoma wun'we hala mi ka mi vula ka mujaji ku pfariwe tingoma to tala wun'we ntsena ni mi twi kumbexani ni mi tweli bota cancer swinene kumbexani hosi Mdavula ku endleka yini mi le ka xiyimo xa ku hi nga vulavula hi la siku va muhaxi swi tsakisaka ku tlula ku va muhumelerisi a ri muhumelerisi ya fana ka ya vona ku wa vutisa kusuka kwele ka office of the premier va MEC va hosi Mdavula hi ta fanele hi tiva ku kokwalaho ka yini kasi ku fanele ku va na huyi ka Khashani hikokwalaho ka yini i ncini xi ndlaku ku swiyimo xi ze xi va hi ndlela liya yi langutiwa ku ri yona yi kongomini a hi tekeni loyi Inhlekani minjhani Bootpet papa mina hi pfukini wena minjhani pfukile hayi leswi to kwala nkonko wonani Bootpet ni nga ku hlamusela liya ya ku loko mze mi vona vanhu ve le handle va tala laha swi vanga ngopfu hi xiphorisa ni witness ya swin'wanyana mara ni nge report a ni karhi ni Beitbridge it was on March ne loko Beitbridge ni fika it was my first time ni huma eSouth Africa ni ya borderini ni ya ka rin'wanyana so then loko hi folela yini la loko unghena hi left loko huma hala unghena hi le ka left huma hi le ka left loko u karhi huma loko ni huma hi folela yini ku na va BNA va bati tikhexara laya loko karhi u yisa passport mana ni tivi nchumu yisa passport va balgando se ni humesa mali na mela ni vona un'wana va ku ya yini kasi ti-passport leti va ti vona ku hava leyi ya South Africa ya color green leyi le zim kasi munhu lowa we le zim u hakela ku tatisa masiku u hoxa mali ndzeni ka passport a va nyika va hundza loko ni langutisa u hundza tero swi va chika tibazini va hakerisa tena se vanhu ve le zim va nghenisa vanhu va BNA la South Africa hi vo va teketela ku timali la khexareni la ni ku laha loko no va ni ri kumbe ni ri Hawks musa ni vhe ni n'wi khoma sweswi loyi vo hakerisa kunene vo petsa passport va hakela va ku ta tshama siku hi ndlela yeleyo tele ngopfu va fole tilayini mali va ku va ta tshama siku ya ku ya tshama South Africa se swi vula ku leswi holobye va nga vula swo tolo ku vaofisiri lava thoriwaka ku va ta tirhela tiko hi vo va nga le ku xaviseni tiko ra hina Bootpet siku rin'wana loko mo va na 2 days ya leave ya kwala ka Munghana Lonene mi ku no kombela muyingiseri loyi u nyike task ni komba ku n'wi endlela sweswi mi fika mi fola layini laha nga ku a mi tivi nchumu nga ka mi tiveki mi timbalela xidloko mi fika mi endla mhonghela mi langutisa mi rhanga mi ya toilet mi huma mi la hlangana va karhi va petsa timali va ti seta va karhi mi langutisa nga ku mo ba mati mi langutisa mi ta vona ku game leyi humelaka eBeitbridge
ani mbyeli mavona swi nge mi tekelela 20 minutes leswi ni mi byelaka so swin'wana ku mi kombela nyana xilivhana xa 2 days mi ya ka mi fola layini mu ku mi endlaka ku mi ya ta huma na n'we mi ya kwala mi ta vona game leyi nga busy va teka mali yin'wana yo tarisa swin'wana swa mihlolo Bootpet la a ni lo twa munhu no swi vona hi matihlo no swi vona straight wa xisati la nhlena nga chumu munhu wa xisati ku ri ya nga chaveki ku teka mali ni lo swi vona hi Bootpet loko vaakatiko hala hale kambe va teka mali a ku hakeriwi nchumu kasi loko ukorhokeri lebyi byi hakeriwi loko va ba xitembe a ku hakeriwi nchumu hawa loko hi ba xitembe hi cross hi hundza mahala vo ba lava tsala va ba ku exit u hundza ya le hundza loko vuya yi tsala yi ku yi ri entry loko huma yi ri exit loko vuya yi ku entry a ni lo twa munhu na ni zangi na hakela mali ku hundza nya Zimbabwe no va nyika passport yi gandlule na yo tlhe komba la la ni ri toilet ta sefiwa timali ti pakapakwa 300 rand va ku munhu ngetela masiku 300 rand ete 300 tinga ta vanhu ti bazi ti chika ku tlha to huma Zimbabwe Malawi kwale lo swi vona ni rivale Bootpet men lo swi vona straight ni hlamala ni tlhe dada la ta hakela mali yo sungula ku hundza va nga ku hakeriwa mali se ni hlamala va ku hawa ya ku ngetela masiku se loko ni vutisa leswo swa ku a swi legal swilo swa ku ngetela masiku hi mali ku va kota ku Afrika-Dzonga xiyimo xo tika lexi hi nga langutana xona ni mi tweli bota mina khensa swinene inkomu i awara ya hafu ku bila awara yan'we ne nangana ka Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM komba ndlela president wa Afrika-Dzonga ku nga president Matamela Cyril Ramaphosa va teke xiboho xa ku cinca van'wana va vaholobye va eka tin'wana tindzawulo va cinca van'wana va yisa kun'wana va susa van'wana va yisa kun'wana i va vitana na lava va nga ri kona va hetelela va vitana na vaholobye Dina Pule van'wana va ri Dina van'wana va ku Dina kambe i Dina Pule lava nga hetelela na va vitaniwa ku va vaholobye ka tindzawulo leyi ya nhluvukiso wa vaaki kambe swi tikomba ku ri na hoyi van'wana va tsakisiwi hi mhaka yeleyo kahle holobye lava vo va na matimu ya njhani good enough Mashego hi bula na yena andzhaku ka leswi eka Afrika wa vulavula leswi hi nga tshembisa vaaki va hina i ku ri loko munhu a lava ku ya ntirhweni hi ta swi endla loko i ri mfumo ku ri munhu a swi kota ku ya ntirhweni a nga vi na problem la ndleleni na lava va lavaka ku ri va endlela swilo swa vona fanele va swi endla va nga phazamisiwi hi leswi hi nga humisa hi ri maphorisa hi lava ku ri va tirha across the country van'wanyani va ku ka hina no hi humise mfumo ku ri u dila na vanhu va South Africa hi ku no a hi humiselanga maphorisa for vanhu va South Africa ku ri va va ba or va va khoma hi humisele ku ri loyi na n'wanyana na un'wanyana a lava ku ya ntirhweni hambi munhu a lava ku ya joina march a swi tiva ku ri yena u safe mfumo u kona ku endla ku ri a va safe because van'wanyana va hleketa ku ri no hayi mfumo la ku ri u defenda vanhu va ku huma handle mfumo a wu defendi vanhu va ku huma handle mfumo u defenda hina South Africans ku ri wena loko u lava ku ya ntirhweni u nga lavi ku joina march ku ri constitution ya hina ya vula ku ri un'wanyana na un'wanyana u na freedom and a ku fanelangi ku ri ku va na munhu un'wanyana a phazamisaka freedom ya un'wanyana Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula le ka Munghana Lonene FM komba ndlela se hi fikela la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona Hi, I'm getting good enough Mashego ibula na bona la ila kubula na bona hi ku cinciwa ka cabinet ya president Cyril Ramaphosa hi ndlela le good enough inhleka inhlekani Bootpet na vangiseri va Afrika wa vulavula akhensa swinene good enough loko mi nike nkarhi wa ku va mi bula na hina tolo loko ha ri ka hoyi ya ku va march and march va hala na hala ku viye ku ya huma hungu ra ku president va cince cabinet ya vo ivi ka van'wana va lava nga va cinca swi katsa ku thoriwa ka manana Dina Pule tanihi holobye wa nhluvukiso wa vaaki leswi swi endlaka leswaku vanhu va twala van'wana va ri na ku khumbeka kasi holobye lava vo va na matimu ya njhani Dina Pule Bootpet u sungule politiki ya yena Bush i munhu la humaka va ta ku u huma hezevima kahle kahle huma le a le mariti i munhu wa ku ri u sungule a va ka cabinet ya tatana Thaba Makwetla endzhaku kwala a va ka cabinet ya tatana wa ku lova tatana Mabuza so hi nkarhi wa Jacob Zuma a ri holobye wa
communications yi ri ku ri loko hi vulavula hi SABC hi vulavula hi vo Telkom hi vulavula hi sector hinkwayo va ku na sector ICT a ri ka mavoko wa yena so hi nkarhi leyi a ri kwalaho ku ve na scandal sa ku tala ngopfu mara leswi ta vulavulaka hi swona hi leswaku ri a ku na muyisa n'wanyana ka mugqivisa wa ku ri a endla ntirho a endla ntirho na mfumo kumbe a ri supplier ka department ya ku ri a yi khome yi maketa hi na pule loko ku langutiwa tibuku ku langutiwa ti-report ta van'wani ku kumbe leswaku a nga ri munhu la ti endlaka ntirho na mfumo ntsena mara a ri munhu wa ku ri laha minister a fambaka kona yi va kumeka a ri koho kwalaho na loko khampani leyi a endla mali yo tala ngopfu loko yi tirha na mfumo so swi kume na ku ri a xavela holobye nkarhi wolewo tintlangu ta ku durha ngopfu so ku kume ku ri loko se ku lavisisiwa kahle ka ti-ethics kumeka ku ri munhu ti khoma njhani ku ve na mavulavula kumbe a ri munhu wa ku ri a hlekisana na minister so hi kumaka ku ri ku tirhisa mali ya ku tala ngopfu ya mfumo ku fambisa munhu loyi a lena leyi a nyikiwa na mali yin'wanyana ya mfumo ku ri a endla ntirho wa ku ri a wu tirhiwanga so a hlongoriwa ka position ya yena ya ku va holobye i nkarhi wolewo so a nyamalala ta vanhu le parlamenteni so sweswi a ku twisiseki ku ri swi lo yini Tsatana Ramaphosa a vone ku ri munhu lowu a faneleke ku khoma position ya social development hi munhu loyi ku ri u ti kombile ku ri a nga swi koti ku khoma mali ya vaakatiko kahle kumbexana swi nga va swi ri swikombiso swa ku ndzawulo leyi yona matimu ya ndzawulo leyi na woho yi tikomba yi nga ri kahle loko hi kha hi languta ka lava va nga va holobye ka social development swi nga va swi vula yini swi vula ku a va yi tekiri na nkoka kumbe njhani va yi teka i ri ya nkoka mara leswi va swi endlaka ku ri a ni tivi ku ri kumbe va pfumelaniwe khale ku ri loko ku ta ka department leyi i fanele nyikiwa vanhu va le ka Women's League ku ri loko u languta ndzhaku leyi u ta tsundzuka leswaku vanhu lava va khoma department leyi va ku fanele va Thabile Dlamini na yesi Sisitolashe va huma le ka Women's League mara a va ti kombisi va swi kota ku khoma kahle so ni vona ku ri sweswi president Ramaphosa a lava ntsena ku ri ku nga vi na swivulavula swa ku tala tsundzuka Brapet ku ri i nkarhi leyi ku sungula ku twakala ka maphephabhuku mhaka ya Market Tolashe vanhu va vula leswaku laveka a hlongoriwa vanhu lava ku no Women's League ta rila Women's League yi tsakele president loko a endla swo tani so ndza ku ri a swi endla u twa a na pressure ku ri a teka munhu un'wanyana ka Women's League a mu faka kwalaho mara sweswi a nge teki matsala wa Women's League hi ku ri i munhu wa ku ri u tirhela ofisi ya Women's League so u teka deputy a ku ri Market Dynamics so a ku ri department leyi a ya nkoka kumbe va voni ku ri i fanele endla ntirho kahle hi mhaka ku ri va ti byerile ku ri i fanele khome munhu wa kuma ka Women's League kambe swi ri yini hi timhaka ta vurhangeri ka vanhu ra African National Congress hi kun'wana miyingiseri nghenaka leswiwani swa ku recycle kumbe swa ku vuyisa nakambe varhangeri lava va nga tirha van'wani va tsandzekile van'wani i khale va tshikini i xikombiso xa ku kumbe xani se ku na vangwa ku na gap ka timhaka ta leadership ka vanhu ra ANC gap i gap ya ku kula ku se va kurile vo Market Dynamics una i munhu wa ku ri kule munhu wa ku ri kahle a fanele a ri pensionini mara leswi swi vonaka swi endleka Brapet i ku ri a ni voni ku ri reshuffling leyi ya tolo i reshuffling ya ku ri president a lava ku yi endla loko ni languta kahle ni vona ku ri tin'hweti leti taka ni vona ku ri ku ta va na reshuffle ya kahle ya ku ri ku ta va ku ri reshuffle leyi ya tolo i reshuffle ya Democratic Alliance ya ku ri Jordan Hill Lewis u komberile ku ri vanhu va ku fana na vo Steenhuisen va susiwa ka ti-position ta vo ku nghena vo Ocamp ku nghena vo Jack Bloom ku nghena vo mani so i mhaka ku ri office leyi ya holobye wa social development a yi nga na munhu ntsako ka ku hlongoriwa ka Tolashe so Cyril Ramaphosa swi vone ku ri swi ta pfuna na sweswi ku ri a faka munhu kwala mara a ni voni ku ri i reshuffle kahle loko ni languta kahle ni vona ku ri reshuffle i ta endleka so ku ta ka swilo swa wena ku na vanhu va ku tala va ku ri vantsongo va tlharihile ka Women's League van'wana va vo ya va bona ka ti-ad hoc committee va ri koho ku fana na leyi va ku loko a ri spokesperson sa Cyril Ramaphosa ntsongo u tlharihile
munhu a ku ri a nga swi kota so ni vona ku ri ku ta va na rixafile ya kahle ya ku ri ya president laha ta vonaka vanhu va ku tala ngopfu va shiftiwa ka ti-position ta vo va nyikiwa ti-position kahle ku ri sweswi ku na leswi xilungu va ku i mal-alignment ku ri DA vanhu lava va rhumeleke leswaku va ta va ti-deputy minister i vanhu va ku ri va na vutivi byo karhi kumbe vutivi va ku tala ngopfu so swi ta endla ku ri u kuma ku ri holobye a nga swi koti ku endla ntirho kahle ku ri deputy i tiva timhaka ku ndlula hi so ni vona ku ri ku ta va na rixafule ni nga vulavula ku a nge tivi ku ri yini mara vona ku tin'hweti leti taka ku ta va na rixafule ya kahle before ku ta va na nhlawulo wa November 4 ni kombela mi ni khomela tani hi ku yin'wana mhaka i ya rendo ra khale ka president a India andaka loko hi ta va hi humbela good enough mashikho umhleri wa politiki loyi ngele ku pulena yena ka nhlekani lowu a hi nyika xifaniso xa rixafule leyi nga endliwa hi president Cyril Ramaphosa andaka loko ku vitaniwa khale ka holobye wa ndzawulo ya vuhlanganisi sweswiwani va vitaniwa va vuya futhi ka cabinet va ta hetelela va va holobye wa timhaka ta nhluvukiso wa vaaki hi ndlela yele loko ha ri ka timhaka ta toleto yin'wana mhaka leyi nga koho good enough i ya rendo ra khale ka president Jacob Zuma a India la va nga hetelela va hlangana na van'wana lava kambe n'we va xilungu mirini i ti-fugitive lava nga ri ku laviweni Afrika-Dzonga loko swi ta ka timhaka ta vukungundwani lebyi ku hehliwaka leswaku va khumbeka eka byoho kumbe ho ti vulavulela a vele ku laviweni miri yini hi rendo leri leswi Jacob Zuma swi endleke ni vona ku ri u sungula a languta ku ri mavhiki laha hundzeka a ku vulavuriwa yini loko ku vulavuriwa i vito ra yena hi ti 16 a ku vulavuriwa mhaka ya ku ri i munhu wa ku ri wile ka rally ya MK Party a yi vulavula ku ri munhu wa ku ri kurile ku laveka a tshama kaya a nge swi koti ku rhanga a nga swi koti ku rhanga sweswi endzhaku ka ku humisiwa kumbe ka ku hlongoriwa ka n'wana wa ye Duduzile na loyi a ri mvulavuleri wa party ku vulavurisa ku tala ku ri no va vulavule ku ri ku ya hi voho Jacob Zuma ku na munhu loyi a mi tirhisaka a nga tivi kahle leswi a swi endlaka swi vulavuriwe futhi i munhu a ku fana na Fred Shivambu swo tano so leswi leswi a swi endleke tolo i ku ri u lava ku ri Afrika-Dzonga yi vulavula swin'wanyana sweswi nga vulavuli i mhaka ya ku ri kambe ku na munhu la mi tirhisaka kumbe kambe wa swi kota ku rhanga kumbe njhani so ku famba ka ya India a ta tsombana a ta hlangana na vo Gupta u tiva kahle ku ri swi fana na leswi a endla hi Fred Shivambu nkarhi leyi a ta Malawi a ta hlangana na Shepherd Bushiri ku ri loko a tlhelela kaya ku vulavuriwe swa ku tala ku ri u nge ri loko u ri munhu wa la Afrika-Dzonga ngopfungopfu u ri lunga ra palamende nkarhi wa Floyd u famba u ta vulavurisana kumbe u ta vhakaxela munhu wa ku ri la Afrika-Dzonga va laviwa ku ri ku na vutsotsi la ku ri va ku u endlile so yena ye sweswi u lava ku ri loko ku vulavuriwa ku sungula namuntlha yi nga vulavuli mhaka ya Duduzile yi nga vulavuli mhaka ya ku ri se u kurile yi nga vulavuli mhaka ya ku ri kumbe ku na munhu la mi tirhisaka yi nga vulavuli mhaka ya MK support ya ku ri a va sapota march and march ya tolo kumbe leswi endleke tolo mara leswi ku laveka vulavula mhaka ya ku ri loko a tlhelela kaya ku laveka a khome maphorisa kumbe a nga khomi maphorisa ku laveka ku endliwa yini ye mhaka ku ri loko a ri khale ka president na sweswi u hanya hi mali ya vaakatiko va Afrika-Dzonga na loko a famba hi India u famba hi mali ya vaakatiko so u lava ku ri vanhu va ta vulavula hi mhaka yin'wana va nga vulavula hi mhaka ya yena va nga vulavula hi mhaka ya MK Party so leswi a swi endleke i ku ri u lava ku change leswi vanhu va laveka va fanele va vulavula hi so u lava va nga vulavuli hi mhaka ya vurhangeri ya MK Party mara va vulavula hi swin'wanyana lama nga kona ku na moya swinene good enough a hi gimeteni kwalani khenseli swinene ku va hi bule na n'wina ku diya ku engeta khenseli good enough mashekho mi ngisore kumkela London FM makomba ndlela hi ndlela yaleyo mi n'wi twile kha kombisa hi timhaka leti ya timbirhi hi nga vulavula hi toho timhaka ta rixafule leyi nga endliwa hi president na timhaka leti ya ti fambelanaka na rendo ra khale ka president loko va ye a India hi ndlela yeleyo se loko ku ve vakulukumba lava ka Gupta mpela va laviwa ku ya hi leswi holobye lamu lava nga tshama va vulavula hi swona va ku kule ku ringetiweni matshalatshala ya ku va vuyisa ivi khale ka president va ya va endlela ku ve khale ka president lava ve le ku hanyeni hi mali ya leyi ya hina tanihi maAfrika-Dzonga swi vula yini i vula ku i ri nyaju ka mani ka maAfrika-Dzonga
kumbe ka mfumo wa Afrika-Dzonga kumbe ka mani, kumbe hi fanele hi vilela kumbe hi fanelangi hi vilela hi swona, kumbe hi nga tingheni. A swi fani na loko tatana Xivambu va yi a kerekeni liya ya mfundhisi Bushiriko ava anakeni a ku nga ri xirho xa huvo endla milawu, a va hanyi hi mali ya hina tanihi hi va xibalo, ku ya hi leswi ni tivaka swona. Kambe loko ku ve hina tanihi tiko kumbexana a hi hina tanihi tiko, ko va vanhu van'wana va nge le ku laveni ku va kulukumba lava ka Gupta va vuya. Hi ku loko ku ve i tiko hinkwaro nge le ku laveni ku va kulukumba lava ka Gupta va vuya, hikokwalaho ka yini ku va na munhu loyi hi n'wi holelaku a ta tlhela ya hlangana na vona hi ka hi va lava, kumbe ku va ya hlangana na vona swi vuli nchumu, kumbe hi ti vutisa swivutiso leswi hi nga fanelangi hi ti vutisa swona. I tin'wana ta timhaka leti kumbexana hi nga tsakela ku twa n'wangula wa n'wina ka tona, na teti nge le ku buleni hi tona nhlekani lowu a hi mutweneni 0860 002543 nongonoko i Afrika wa vulavula laha hi le ka Munghana Lonene FM. Inhlekani Ehlekani Botshet na vayingiseri va Munghana Lonene, mpfukeni? Hi pfukile minjhani mawani? Hayi, hi pfukile. Hayi mi fike kahle man, kumbexana mi ta va mi ni susa leswi ni nge le ku vutiseni, n'wina mi khometi? Ni la ku vulavula hi ta Martin March mara swi nga endleki ni nga hundzile ka Great Leader nyana ni ku vhanya. Ku loko munhu a ri pensionini u va yo tirha hi ti dyela mali ya yena ku la ku ya kwihi a hlangana na vamani, as long va nga fiki va endla vugevenga kumbe ku endla swa ku biha a hi nandzu wa munhu. So ku nga vi na loyi a nga ta va sola loko va yi va ya hlangana na va ka Gupta. Mina na swi navela ku va ka Gupta va vuya hikuva a va hi create-ele mintirho ka Targeta, ka New Age, na le ka TV liya yi nga hetelela yi tekiwa liya. So kambani la u nghena ka swona mara mi swi sungurile hi ku na sweswo mi swi vulaka swa ku a va mi create-ele mintirho, ku na swin'wana mi nga swi vuleki ku swi koka swiviko swa leswi swi nga endleka hi tin'wana ta tikhampani, ngopfungopfu loko mi kha mi languta swilo swo fana na leswi swi endleka ka Eskom, ku ya hi swiviko hambi ha pfumelana na swona kumbe hi pfumelana na swona. Ka swiviko leswiya lava a va ni kaneta khale se va swi vonile sweswi, ku a ni ngo va yimelela a ku ri tiyiso. A ni va byele ku 95% ya ku supply malahla ka Eskom i white monopoly capital, lava a va wela ka 5% leyi katsaka mina na n'wina, mara va swi kotini ku hi mhaka Targeta mine va heta load shedding ku vona loko hi kha hi xaviseriwa thani hi va 1.5 vona va hi xavisela hi 450 thani. So a swi va swi ri kahle. Why hikokwalaho ka yini va nga vuyi ke? A va vuyi va ta hlamula loko ri ku swi vulavula leswi holobye la munhu lava swi vulaka vo ti vulavulela loko va ku va lava ku va vuya, a va onhangi nchumu. Loko ri ku a va onhangi nchumu hikokwalaho ka yini va nga vuyi? A va onhangi nchumu ko va ku sweswi ku fuma valungu lava a va supply Eskom hi 95% vo tirhisa vito President Ramaphosa. Vo vuya va ngo fika va khomiwa ingaku i swigevenga, ku i vanhu lava a va tumbuluxi 7,000 ya decent job Mpumalanga, vanhu va va na tiyindlu na timovha. Loko va ku va pfala mayini liya Gwede a va bulini, nge vuli ku hemba, a va bulini va ku yi ta tlhe yi tirha mayini liya, mara na sweswi hi le ku tirheni vanhu a va ha ri ku kumeni ka mintirho. Ka va New Age swiparini hambi mali leyi va ngo i vendor financing, loko n'wina mi kha mi lava ku lombiwa 2 million or 5 million ku ve mi hana pela mi nga kona, a va swi kota ku va ka Targeta va lomba va tima hi ndlela yaleyo. Mara sweswi ku lombiwa valungu ntsena loko mi kha mi lava ku endla mabindzu, mara lava a va swi endla. Se loko va ku a va vuyi loko mfumo ku nga ri GNU, mavona loko va ku wini ANC kumbe ku wini yaleyo ya tatana Zuma, loko va vuya va nga fika va hi tirhela swa kahle. Mara loko va vuya sweswi va nga fika va khomiwa va yisiwa hala na hala, swi endla ngaku swigevenga, kasi vanhu lava a va hi pfuna. Se a mi la ta vulavula hi Martin March kambe ku na lexi khomanyana
sweswo mingisero Munghana Lonene FM komandela la ku ya bula na van'wana sweswinyana hansi ka timinete timbirhi leti landzelaka imana hetsela na mawani amuku March and March hi timinete letimbirhi ni nga sala na tona March and March xo sungula Monikesa vafana lava vambirhi va Mazulu ku va hisitile siku ra ti 30 ra tolo ni voni sweswi ku tile ngopfu amsina hi vanhu va le Malawi na va Zimbabwe na ni nga swi tivi ku na vanhu va ku talisa leswi ya ve Malawi la atikweni se swi tikomba onge valungu va ha tolwa va la Afrika-Dzonga a va teka vanhu va hakelela swa ku dura ku ya a Cape Town hambi mi nge swi koti se munhu wa le Malawi u suka mali ya mani kusuka Malawi a ya Cape Town se swi tikomba nga ku ri na swa ku biha leswi a swi endliwa hi valungu va khona hi vana vanhu va matiko ya le handle va ta va nyika mitirho se swi swa kahle leswi va nga swi endla lexi a ni sola xona hi loko se ku buwa machangani va ku Mitsonga wa Mchangani u foreigner hi sweswo swi helwa na swona mara swa ku hunguta ku a va fambi lava vele kule hayi ni vona va tirhini vafana va la kaya hi leswi no la khesa swona tsena na mitolo mawani khesini nkarhi n'we hlayiseka famisa sweswo mawani 0860002543 nongora ko Africa wa vulavula la ile ka Munghana Lonene FM makomandlela beri namutlha hi burisana na va ka Metropolitan mayelana na No Lapse Funeral Growth Plan ya vona leyintshwa cover yo lahla mufi leyi nga doniki leyi pfumelaka ku hakela ntsene loko u swi kota kambe ke yona yi kurisa ntsengo wa cover ya wena hi ku famba ka nkarhi hiyo mhaka sweswi hi bula na tatana Ntimani Emmanuel kusuka ka Metropolitan. Ntimani inhlekani mi amukerile la hi le ka Munghana Lonene FM. Ntimani inhlekani mi amukerile la hi le ka Munghana Lonene FM. Kensen Mahashi minjhani na vayingiseri ekaya. Hi pfukela khensa swinene loko mi tinike nkarhi wa ku bula na hina nhlekani loko kumxana hi sunguleni kwala ka nhlokomhaka leyi hi vulavulaka hi yona namuntlha ku kahle xana No Lapse Funeral Growth Plan i yini? Ni Kensen Mahashi. So Mahashi loko hi vulavula hi No Lapse Funeral Growth Plan hi vulavula hi cover leyintshwa leyi endliwaka hi khampani ya Metropolitan cover leyi nga doneki hi ku komisa Mahashi loko hi vula leswi munhu loko a ti tsakela ku va na yona cover leyi u sungula hi ku humesa ntsengo wo ringana 200 rand laha kha ni n'wi nyika ku tin'hweti ta ku ringana 12 ku a kota ku fikelela ntsengo wo ringana 1500 loko munhu a kota ku fikelela ka ntsengo lowu swi vula leswaku cover ya yena yi nge he pfuki yi lapsini kumbe ku dona loko hi vula hi marito ma Xitsonga. Switwana swi ri kahle ngopfu swinene Ntimani leswi mi swi vulaka ku cover leyi ti komba yi hetelela yi tikuma yi ri yi na xiyimo lexi mi nga xi hlamusela kambe xivutiso ku ta va ku hikokwalaho ka yini Metropolitan yi tumbuluxe nchumu wo fana lowu? Mahashi loko hi endla vulavisisi kwala Afrika-Dzonga ha swi vona leswaku alembeni rin'we ku ni ntsengo wa ku ringana 6 billion rands leyi lahlekaku loko swi ta ka ti-funeral cover la South Africa. Loko hi nghena hi vuenti eka Metropolitan swi vona leswaku ku na ntsengo wo ringana 390 million rands leyi hi lahlekeriwaka hi yona hikuva vanhu va tsandzeka ku fikelela xiboho xo hakela ti-cover ta vona n'hweti ni n'hweti. Mahashi leswaku va tinambara ntsene lebyi vulavula hi vutomi bya vanhu hi vulavula hi vanhu lava salaka va nga ri hava cover yo hlayisa mindyangu ya vona cover leyi va nga ta kota ku yi tirhisa loko khombo ri fika emutini wa vona. So Metropolitan yi endle leswaku cover leyiwa yi va kona ku vanhu lava mintsengo ya vona yi hambanahambanaku ku na vona loko va humelela hi khombo va kota ku khavara mindyangu ya vona. Ku ve ku endleka hi Ntimani loko no ka ni nga kuma muholo n'hweti leyi? A hi swona se swin'wana swi tsakusaka ngopfu hi cover leyi Mahashi loko n'hweti leyi mo tsandzeka ku kuma mali yo chela kwala ka cover ya n'wina loko mi kote ku fikelela ntsengo luwa wo ringana 1500 emasunguleni ka lembe a yi nge pfuki yi donile a yi nge fambi yi ta tshama yi ri kona kambe nkarhi lowu mi nga ta kota ku kuma mali mi chela cover ya n'wina yi ta va ya ha tshamisizwo swiya mi nga yi siyisa xiswona Mahashi. Kahle Ntimani cover leyi yi fanele va ma?
so cover leyi muhaxi yi fanela vanhu lava mi kuma ku mintsengo ya vona yi hambanahambana hi ku fambafamba ka tin'hweti mi kuma n'hweti leyi mali yi famba kahle liya a yi fambi kahle so vo fana na vanhu vo tirha amakhixini vanhu vo lukaluka misise va ndlaku swa minwala ti-delivery drivers lavo tirha swithuthuthu so vanhu lava hi va vulaka ku ti-hustlers loko hi vulavula hi marito ma kwala xitarateni wa masiku hinkwawo i cover leyi nga fanela vona lava hikuva swi tiva ku mintsengo ya vona ya hambanahambana ya ku famba ka tin'hweti to hambanahambana se veri ku mi yingiseleni sweswi va mitwa Ntimani hi sungula kwihi ku kuma cover leyi and swi olove ngopfu se loko mi lava cover leyi mo hi sendela WhatsApp eka nambara leyi ngi 0860 724 laha mi nga ta senda WhatsApp mi ku no lapse loko mi sende WhatsApp kwala ka WhatsApp hi swilo hinkwaswo leswi mi lavaka mi swi endla leswi nga ta fanelekele ku mi swi endla ku mi kuma cover leyi swi va swi ri kona kwala ka WhatsApp mi ta kota ku endla swilo from kusungela masungulweni ku ya fika mahetelelweni laha mi nga ta va na cover ya n'wina muhaxi na vayingiseri ekaya se Metropolitan yi hlawule WhatsApp tanihi channel nkulu hikokwalaho ka yini loko ni vulini loko na sungula muhaxi ku aka khampani ya Metropolitan loko hi endla swo karhi hi rhanga hi endla vulavisisi byo enta before hi teka xiboho so hi swi vonini ka vulavisisi lebyi hi nga byi endla leswaku vanhu vo tala lava hi zamaka ku va fikelela for cover leyi va tirhisa WhatsApp ku vulavula ni maxaka ya vona va tirhisa WhatsApp ku va ku endla swibindzwabindzwana leswi va swi fambisaku va tirhisa WhatsApp hi masiku ni masiku se hina tanihi khampani ku wa hi nga va fikeleli vanhu lava nga kona hi masiku hinkwawo ku nga WhatsApp mara swi nga vuli ku loko va lava ku pfuniwa hi tindlela tin'wanyana ku hava ti-channel leti va nga ta ti tirhisa ku na ti-branch to tala ta Metropolitan leti nga kona kwala Afrika-Dzonga if va hlupheka hi swin'wana va nga ya va ya lava ku va kuma vulavisisi ti-branchini hi tlhela hi va na ti-contact center or call center lava nga ta fonela if va lava ku pfuniwa hi swin'wanyana leswi swi WhatsApp yi nga ta tsandzeka ku va pfuna hi swona muhaxi se loko ka hetsela tatana Emmanuel Ntimani hi wihi nchumu lowu mi nge lowu a ni fambi ni nga byelanga vayingiseri leswaku va wu tsundzuka hi ku famba ka minkarhi muhaxi rifu ri kukuti rifu ri fikela munhu un'wana na un'wana hi nkarhi wun'wana na un'wana se lexi ni nga tala ku siya xona ni vayingiseri i ku a hi sunguleni sweswi hi na leswi hi nga na swona ku cover leyi yi ta kota ku kula na hina ku siku ra biha loko ri fika hi va hi swi tiva ku yini ntsengo wo ringana ku hi ta kota ku lahla varhandziwa va hina hi ndlela ya kahle leyi hi nga ta tsakela ku va lahla yona Emmanuel Ntimani kusuka ka Metropolitan cancel swinene nkarhi wun'wana ku teko engeta khinsini muhaxi swona inkomo sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM leswi hi bula hi swona tatana Emmanuel Ntimani kusuka ka Metropolitan mayelana na no lapse funeral growth plan hi ndlela yoyoleyo vengirixana u lava ku tiva swo tala WhatsApp no lapse eka 0860 724 ina WhatsApp no lapse eka 0860 724 kuna swipimelo yo kuningi vutomi byi na swiganga na swirhelelo naswona masiku a ya fani man'wana masiku ya antswa ku tlula man'wana naswona swilo swi tika loko swilo swi tika ntshikelelo wu va wa xiviri hi mhaka ya sweswo ku nga ri khale hi burisanini na va ka Metropolitan mayelana na no lapse funeral growth plan leyintshwa cover yo lahla mufi leyi ku pfumelelaka ku hakela ntsena loko u swi kota ku engetela ntsengo loko u ri na malinyana yo engetela kambe yona yi tshamela ku kurisa nsirhelelo wa wena hi ku famba ka nkarhi ntshembo u yingiserile sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM hi hetile xiphemu xexo a xi tisiwaka n'wina hi va ka Metropolitan loko va vulavula hi no lapse funeral growth plan hi ndlela leyo eka nhlekani lowu kwala ka Munghana Lonene FM swi fikisa ka tsekani tingani ku va nongonoko lowu hi wu gimeta nongonoko wa humelerisiwa hi ncindani Eric Mavasa mina ni Khalanga Pet Mathebula a hi hlangane na nongonoko lowu nakambe mundzuku kwala ka Munghana Lonene FM hi fambisa ku yini kusuka sweswi ya mahungu ya misava ya awara ya 2 hina muasesi Lilian Hlavangwana andaka sweswo nongonoko dzumba ra mina hi rito ra Ike Ngobeni wu ta va wu ri kona wu ya mahlweni ku fika ka awara ya 3 loko xipano xa Khomandlela rito ra TJ Matt fambisana na Matilda hi vuhumelerisi bya Miss Coli
van'wani va ku i 10 out of 10 hi ndlela yaleyo va ta va kha va mi tisela nongonoko kwala ka xitichi xexi mi xi rhandzaka Munghana Lonene FM. Hina hi ta vuya nakambe na Ncindani mundzuku handle ka sweswo siku ra n'we na vula u nga kona tlhelo ka n'we a ri vile rinene tata Etsani Nkowankowa Giyani le Khapani Uyikukhona kahle eka 92.6 FM Munghana Lonene FM Makombandlela